Mwaramutse inshuti bakunzi ba The Bridge Magazine, tugiye kuganira n'umuganga witaga ku barwayi ba COVID-19. Ikaze munatwibwira. Bayita Dr. Ndashimye Isaac, nakurikiranye abarwayi ba COVID igihe kitari gito. By'umwihariko nakurikiranaga abarwayi barwaye COVID mu karere ka Rubavu, ariko byaba ngombwa tukajya gutanga support Kanyinya ndetse no mu bitaro bya Nyarugenge igihe abarwayi ba COVID babaga babaye benshi. Murakoze cyane Dr. Uri umwe mu baganga bamaze igihe kinini mu rugamba rwo guhashya COVID-19. Uru rugamba warubonye ute ugereranije n'uko muhangana n'izindi ndwara? Okay, murakoze. Kugira ngo tubyumve neza twasubira inyuma gatoya hagana mu 2019 ubwo COVID yatangiraga muri Wuhan, hari mu kwezi kwa 12. Ikigaragaza ubukana bw'iki cyorezo ni uko mu kwezi kwa gatatu cyari cyamaze gukwira mu bihugu byose, abasaga miliyoni 120 bari bamaze kwandura, ndetse na miliyoni 2 bamaze gupfa, kandi ari icyorezo gifashe mu bihugu byose. So bigaragaza ukuntu cyandura mu buryo bwihuse cyane. Iyo dusubiye inyuma rero tukareba n'ibindi byorezo cyangwa izindi ndwara, cyane twibanda ku ndwara zandura, turabona yuko COVID ifite umwihariko wayo. Icya mbere ni uko yandura vuba nk'uko twabibonye haruguru. Ikindi, abenshi mu bayirwaye ntabwo bagaragaza ikimenyetso, bituma abantu benshi bayandura ku bayirwaye ariko badafite ibimenyetso, ndetse no muri babandi bafite ibimenyetso ugasanga ni ibimenyetso by'indwara zisanzwe, bafite ibicurane, bafite umutwe, kandi ni indwara abantu benshi bakunda kurwara. Bikaba bituma kubona umuntu urwaye COVID bigoye, bisaba yuko utamupimye nta bundi buryo wabibona. Ikindi, ino ndwara ni indwara yibasira ibice byose, ntago wayibona mu bana gusa cyangwa ngo uyibone mu bantu bakuru gusa, ahubwo ni imyaka yose ino ndwara igeraho. Noneho by'umwihariko wajya kureba abarembye ugasanga abenshi ni abantu bakuze cyangwa bafite izindi ndwara, cyangwa ugasanga ni icyiciro cy'abagore batwite. Ikindi cya COVID ni uko ari icyorezo kidasanzwe, kubera yuko ni icyorezo kigira ingaruka ku buzima bw'abantu kuko barapfa, ndetse wajya kuri kote economic nabwo ugasanga naho ni ibibazo cyane. Icyorezo cya COVID twabonye yuko ari urugamba rukomeye cyane kubera uburyo yandura mu buryo bwihuse kandi igafata abantu benshi. Then tubona yuko ari n'icyorezo gikomeye kubera yuko cyagiye gihitana ubuzima bw'abantu benshi. Murakoze cyane. Hari abantu bashobora kuba bagishidikanya ku bukana bw'iyi ndwara. Aba bantu wababwira iki ukurikije uko wagiye ubibona? Yego, murakoze cyane. Icyorezo cya COVID twabonye yuko ari icyorezo gikomeye kubera yuko ni icyorezo kidatoranya imyaka. Nabonye abana bapfa, by'umwihariko umwana ukivuka ukabona arapfuye, wajya gupima ugasanga ni COVID imwishe. Nabonye abantu bo mu rugero rwanjye bapfa nabo ugasanga ni COVID bije. Nabonye abantu bakuze ukabona nabo ni COVID bije. Ni ukuvuga ngo COVID ni indwara idatoranya imyaka ufite, cyangwa ngo ibe yareba ngo nimba usaza ufite izindi ndwara, kuko hari abantu bagiye bapfa nta n'izindi ndwara basaza bafite. By'umwihariko ushaka kubimenya neza wabaza abantu babaye muri treatment center barwaye, kuko bo baguha ubuhamya bw'ibyo bahuye nabyo. Personally bo barwaye bakakubwira uko byari bimeze, ndetse nabo babonye ku ruhande rwabo, kuko ni icyorezo gifata abantu ariko ntibagaragaze ibimenyetso. Ariko ababigira hari abo bigeza ahantu habi cyane. Ubishidikanya byaba byiza wegereye nk'umuntu uhageze, we yabikubwira neza, nibwo wamenya ubukana bw'icyorezo cya COVID. Noneho uvuze ko n'ubundi gifite ubukana bukaze ku mugore utwite cyangwa wonsa, byo bimeze gute? Murakoze cyane. Hari ubushakashatsi buherutswe gukora bareba abagore bagiye bapfa barembye kubera COVID banatwite, gusa ntabwo bwari bwashyirwa ahagaragara, ntabwo bwari bwaba published.
ariyo mpamvu ugiye kwibanda wenda ku byagiye bivugwa n'abashakashatsi mu bihugu bitandukanye ndetse na experience nagize. CDC igaragaza yuko abagore batwite bafite COVID urugero rwo gupfa rukubye gatatu urw'abagore badatwite barwaye COVID. Ni ukuvuga ngo ibyago byo gupfa urwaye COVID unatwite byikubye gatatu iby'umugore udatwite arwaye COVID. So ibyo ni ibintu byakozwe mu bushakashatsi, barebye abantu bagiye barwara COVID batwite n'abarwaye COVID badatwite. Noneho by'umwihariko wenda nkaza muri experience ntoya, ndibuka Delta iza nakoreraga mu bitaro by'Igisenyi, twakiriye abarwayi batwite benshi ugereranyije n'iminsi yabanje, by'umwihariko kuri Delta. So ni ukuvuga ngo abenshi barembye twaboherezaga ahandi hantu kugira ngo wenda bakurikiranwe, abenshi babaga bagiye kubagwa kugira ngo byibuze barebe ko bagabanya uko kuntu abo bantu barembye, kuko tuvuga yuko iyo babyaye ibimenyetso wenda bishobora kugabanuka. So bakajya kubyara ahantu hisumbuye bafite ibikoresho, ariko amakuru menshi twabonaga nuko abo bantu bageragayo ntabwo bagarukaga, abenshi barapfuye. Ari nayo mpamvu bavuze ati reka dukore ubushakashatsi turebe ese abantu barembye batwite byagenze gute, amaherezo yayo yagenze gute. Nubwo bitari byajyaga ahagaragara, ariko from experience abantu bari batwite barwaye COVID bakaremba ntabwo ibintu byagendaga neza. Murakoze cyane, mwahanganye n'iyi ndwara urukingo rutaraza. Kuri ubu abantu bagera kuri 30% bamaze gukingirwa. Ese wabigereranya gute mbere y'icyo gihe batarabona urukingo n'ubu ngubu baruhawe? Biratandukanye cyane, kuko twagiye tubona imibare igabanuka buri munsi. Ndibuka nakoraga ku bitaro bya Gisenyi, twari dufite treatment center ifunguye vuba kubera Delta yari ije, ariko twagiye tubona imibare igenda igabanuka kugeza aho treatment center yafunzwe. Naho dukomereje muri Gakenke, naho twasanze hari abarwayi ariko ari bakeya, ari nka 4, rimwe bakabura ubundi bakaboneka. So ugereranyije na mbere urukingo rutari rwaza, COVID yari yatangiye kuba nyinshi cyane, ariko urukingo rwagiye ruzira twagiye tubona imibare igabanuka kugeza aho n'ibitaro bimwe byakiraga abarwayi ba COVID twagiye tubona bifunga. Murabizi nk'urugero Nyarugenge yarafunze. So ni cyerekana yuko urukingo rwagize akamaro cyane ku bukana bwa COVID. Noneho mwabwira iki umugore wonsa cyangwa utwite ugishidikanya mu guhabwa urukingo? Murakoze cyane. Ingaruka zo kutikingiza ziruta cyane ingaruka zo kwikingiza ukarwara COVID, kuko bigaragara yuko abagore batwite bagirwaho ingaruka cyane no kurwara COVID, ariko iyo wikingiye izo ngaruka ziragabanuka. Bivuze yuko aho kugira ngo utikingiza ukabura ubuzima, wakwikingiza. Noneho kuko inkingo nyinshi byagaragaje yuko inkingo nyinshi ziterwa abantu batwite zitabagiraho ingaruka, ari n'abana batwite. So bivuze yuko umugore utwite namugira inama yo kwikingiza, kuko bigabanya ingaruka zo kuba yabura ubuzima bwe ari n'umwana we atwite. Hari abarwayi by'umwihariko abamama twakwita ba mutima w'urugo bagiye barwara ariko batarembye bakarwarira mu rugo iwabo, ariko se ko abana baba bakeneye gukina n'ababyeyi, baba bakeneye kuba bababa hafi bashaka ko babaterura, uwo mubyeyi urwariye COVID mu rugo wamuhiye nama? Murakoze. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Urebye byagiye bigorana cyane muri home based care, kuko niwe wasangaga umubyeyi abana n'abana, cyane ugasanga arabana n'umwana bari close, bari basanzwe babana cyane mu buryo bw'umwihariko, ko twagiye tubabona tugiye gusura ababyeyi muri home based care, ugasanga umwana ntabwo arekura mama we, kandi mama we twamaze kumubwira yuko arwaye. So ni ibintu byagiye bigorana, binagora cyane muri home based care, aho twageraga tukababwira ati rero niba ari uko bimeze nta n'ubundi buryo mwabigenza,
mwebwe uko mubaye babiri mugiye kwitandukanya n'abandi bose. So akaba ari nk'uburyo bwo kugabanya yuko bakwanduza byibuze n'abandi, ariko ugasanga gutandukanya umubyeyi n'umwana biragoye cyane. Uretse yuko hari n'abagiye babyitwaramo neza, ugasanga hari meja bafashe zitari zisanzwe zikurikizwa muri urwo rugo, ari nabyo dushishikariza abantu, aho kugira ngo umwana, kuko by'umwihariko jye nabonye umwana mutoya yapfuye kubera covid. So biba byiza iyo turinze abana, kuko ntabwo tuba tuzi icyo tugiye kubahereza, ingaruka biri buze kugira. So ni byiza yuko mu gihe umubyeyi yabonye yuko arwaye covid, yirinda guhura n'abana be, kuko ntawe umenya ingaruka z'ibyo bintu agiye gukora uko ziraza umunsi. Ubwoko bushya bwa coronavirus yihinduranije yiswe Omicron. Ese mwiteguye guhangana gute nayo nubwo nta wakwifuza ko yagera mu Rwanda? Murakoze cyane. Omicron nubwo irimo iraza, yatangiye ahantu bayibonye bwa mbere ni muri South Africa ndibuka. Iyo urebye Omicron ntabwo yari yagera mu Rwanda, ariko nubwo itari yageramo twatangiye kwitegura kuyirinda, kuko murabyibuka neza hari itangazo ryasohotse rivuga ko ingamba za covid zigomba gukomeza kubahirizwa mu gihe byagaragara ko abantu batangiye kudohoka, ariko icyerekana yuko turimo turahangana nayo ni uko twirinda, kuko ntabwo abaganga dushinzwe kuvura gusa, dushinzwe no kwirinda ko ibyago bitugeraho. So ari byo turimo turakora, ni uko twatangiye kwibutsa abantu yuko bagomba gusiga intambwe hagati y'abantu, gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa. So Omicron twatangiye kuyitegura, ariko mu buryo bwo kwirinda. Nk'umuganga ubona covid ari irihe somo buri wese yagakwiye kwigiraho? So covid yadusigiye amasomo menshi, uretse kuvuga covid gusa, ariko hari amasomo menshi yagiye adusigira. Nk'urugero navuga nk'isuku. Covid yadusigiye isomo ryo kugira isuku mu byo dukora byose. Ikindi yadusigiye isomo ry'uko tugomba kugira ubuzima buzira umuze, ubwo byagaragaye yuko abantu bari bafite izindi ndwara bahatikiriye. Bivuga yuko abantu benshi ubona yuko twashishikariye gukora amasiporo kugira ngo turinde ubuzima bwacu. Ikindi isomo rindi ritandukanye wenda n'ibintu by'ubuzima, wabonye yuko abantu batangiye kumenya kwizigamira. So covid hari amasomo menshi yadusigiye nk'abanyarwanda. Murakoze. Wari ugarutse kuri icyo uvuga ngo gukora nka siporo. Ese hari nk'abantu bagiye bicwa na covid wenda bagasanga bari bafite ubundi burwayi ariko batari bazi? Byagiye bigaragara yuko hari abantu bagiye barwara covid, ariko ugasanga hari n'indi ndwara ibonetse batari bazi. Nk'urugero ndavuga nk'indwara za diyabete. Hari diyabete zagiye ziza cyane ku bantu barwaye covid, ariko batari babizi, batari basanzwe babana nazo. Hari indwara z'umuvuduko nabyo twagiye tubibona. So ibyo bintu byose bigaragaza yuko covid noneho byanarushaho bakanaremba. So bivuze yuko gucunga umubiri wacu tukagira amagara mazima biranadufasha yuko icyorezo iyo kije ntabwo tugira ingaruka nyinshi cyane. Ni ukuvuga ko umuntu yakagombye guhora yiteguye, wenda akoresha kontorore y'ubuzima. Bishatse kuvuga iki? Byakabaye byiza yego gukoresha kontorore, ariko byanabaye byiza kwirinda yuko wakwirirwa urwara izo ndwara, kuko hari indwara zitandura akenshi zandura kubera ubuzima tubayeho, kurya nabi, kudakora siporo. So biba isomo byadusigiye ni uko tugomba guhora dufite amagara mazima. By'umwihariko nk'umuganga, ni ubuhe butumwa ukuyemo dushingiye ku mahame munubahiriza? Ubutumwa twakuyemo hari gukora ubushakashatsi, kuko byagaragaye yuko urugero rwo gukora ubushakashatsi iyo ruteye imbere binadufasha yuko n'ibyorezo bijya kuza twamaze kumenya ibyo gukora, ndetse tukamenya n'uburyo bwo kugira ikintu dukora hakiri kare. Ikindi byadusigiye isomo ryo guteza imbere ibikorerwa iwacu, imiti, inkingo, kuko urabona yuko inyinshi mu nkingo dufata zituruka hanze n'ibiki, ariko bibaye byiza tukagira ibyacu natwe.
byaba byiza kurushaho. Ayo ni amasomo byagiye bidusigira mu mwuga w'ubuvuzi, ku buryo bibaye byiza byaba ari intangiriro yo kugira ngo dutere imbere cyane mu mwuga wacu wo kuvura abantu. Murakoze cyane. Hari inama yihariye mwaha Abanyarwanda? Inama naha Abanyarwanda ni uko dukomeza ingamba zo kwirinda COVID, kuko icyorezo turabona yuko ntabwo cyari cyarangira, turacyarwana. Inama twaha Abanyarwanda ni uko bakomeza gufata ingamba zo kwirinda COVID, gusiga intera hagati y'abantu, bakirinda kujya ahantu hari abantu benshi, baba banahari bakamenyesha ko hari ayeri, hari umwuka, kugira ngo birinde ibyago by'uko bakongera kurwara COVID. Murakoze cyane Dr. Isaac, ndabashimiye. Murakoze. Namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro ndabashimiye, mbifuriza kugira ubuzima buzira COVID-19. Dukomeze twubahirize ingamba zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima. Njye mwari kumwe ni Umukunzi Mediatrice.